Reka nongere wikaze ukomeje gukurikirana gahunda za Inkuru TV aho tubabwira amakuru agezweho, amakuru agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, muri aranze umunsi amakuru agiye atandukanye higa no hino mu gihugu, higa no hino ku isi. Tugiye kurebera hamwe uburyo cy'ububiko bw'intwaro bw'Ibujumbura bwibasiye n'inkongi y'umuriro bugaturika mu buryo bukomeye cyane. Reka nkutse gukora subscribe kuri YouTube channel Inkuru TV, kandi nkibutse gukurikirana inkuru kuva utangiye kuyesoje, kandi nimba wayikunze kore like ntucikanwe. Ububiko bw'intwaro bw'Ibujumbura bwibasiwe n'inkongi y'umuriro buraturika bikomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri 31 Werurwe 2026 ububiko bw'intwaro buri mu kigo cya gisirikare giherereye mu gace ka Musaga mu mujyi wa Bujumbura bwafashwe n'inkongi y'umuriro, bikurikirwa n'iturika rikomeye cyane ryumvikanye henshi mu murwa mukuru. Amakuru y'ibi byabaye byemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Gaspar, wavuze ko iyi nkongi ariyo yateye iturika ry'izo ntwaro zari zibitse muri icyo kigo cya gisirikare. Mu kiganiro yahaye BBC ndetse mu butumwa yashyizeho ku rubuga rwa X, General Barutuza yasobanuye ko ari impanuka yabereye mu kigo cya gisirikare, aho umuriro wadutse ugakwira mu bubiko bw'intwaro bigateza guturika kwazo. Minisiteri ishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi nayo yakomeje ivuga ko urusaku rw'ibituruka rwumvikanye mu bice bigiye bitandukanye by'Ibujumbura rwatutse kuri iyi nkongi. Ubutumwa bw'Minisiteri ishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi hari ibirimo guturika bitewe n'inkongi yadutse mu kigo cya gisirikare. Abaturage barasabwa gutuza no kwirinda kwegera aho byabereye mu gihe inzego zibishinzwe zikomeje gukurikirana iki kibazo. Mu gihe kandi kugeza ubu inzego z'umutekano zikomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyo nkongi y'umuriro n'ingaruka zayo muri rusange. Ngaho uko turebeye hamwe ibijyanye n'Ibujumbura uko byagenze ndetse n'uko byumvikanye n'iturika by'ububiko bw'intwaro bw'Ibujumbura cyangwa icyo twakita nka stock, aho iyi stock y'intwaro yibasiwe n'inkongi y'umuriro biteye ubwoba cyane ndetse hakanaturika bikomeye cyane. Reka nkutse gukora subscribe kandi ntucikanwe n'andi makuru mu kanya. Ese ujya wibaza ahantu wakura amafoto meza, video zigezweho, live sound ndetse na live streaming? Igisubizo nta kindi ni Click Media. Iyi ni company y'abaprofessionel itanga services zirimo photography, video production, live sound, live streaming, content creation ndetse n'izindi services zitandukanye. Abanyeshuri bashaka stage nabo ntabwo twabibagiwe, mwadusanga hano muri Mike hafi ya Shike, cyangwa ukatwandikira ku nimero zacu za WhatsApp arizo 0796222719. Ku bakoresha Instagram nabo ni Click Media, cyangwa duhamagara kuri nimero zacu arizo 0796222719. Ku bakeneye ibisobanuro bihagije wagana Odd Photos. Click Media, capture the moment.